Şeyh ayta: "Ve fi rivayeti thaniye." Yarar. İkinci rivayetke kilik Müslim Səcin arasında: "Men amila amalan leysa aleyhi emruna fehu rad." Kimde kim nidir amel kılayken, hamanın ameli işi bizning dinimizde yok iken, ol kiri kağıla. Anın işleyen işi kiri kağıla. Bu ikinci rivayet işlebit. Birinci rivayette men ahdasa kim ulab taba işlebit. Rivayetul ula birinci rivayete kilsek, ondan şekilde men ahdasa kimde kim ulab taba iken. Yani ahdasa ma lam yusharrihullahu. Allah Teala şeriatka kiritmagani birini kim ulab taba iken. Mana birinci rivayete şuşa. O rivayetu thaniye ikinci rivayete kitirla men amila kim işli. Yani lam yuhdis kim ali ulab kim ulab tapmadı. İşli olan yani kimdir ulab tapkan bu onun ortadan yarıp işlep jiri. Görəsizmi? Bunda iki mana kelib çıxar, mı? وإنما اتبع من أحدث عملا ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Belki mında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işinde bulmanay birini ulab tabuşu kişiге iyerip bara. Mana kimdir ulab tapqandır bir bidatni mana bitinde Mevlid qoşan kelib chiqqan. O bitinde Hicri yılının 300-yıllarda kelib chiqqan. Bir şehit ulab tapqan, bir şehitin poçası. 300-yıllar ko'ra. 300-yıllar imida selef zamanlar o'tib ketgan. Hali kim ulab tapqan desin sen ani? Endi bir şehit. Bilasizmi? Sahabalar yaratmay turgan, sahabalar suvga turgan, sahabalar oshona turgan. Shu kishi ulab tapa Mevlidni. Ko'rasizmi? Mana ulab tapdı bit. 300 yıldan so'ng, Hicrining 300-yıldan so'ng ulab tapa bu bidatni. Ul ulab tapışı. İşlevçiler mana şuşların men amile kim işli ulab tapılgan bidatni. Ko'rasizmi? İkinci hadis bizning narsa haqida bara. İşlevçi şayet ulab tapılgan ortadan yeruvchi turnasi bara. Fa'amila huwa bihi sara mubtadi'an. Şaytirib şuşa bidatni işlevçi kishi ul işli şunun bilan ul bidatchi bo'lib ketadi. Faman amila bil bid'a fa huwa mubtadi'. Şaytirib agarda kishi bidatlar ishlab ekan ul bidatchi bo'lar. Wa illam yuhdithuha hu hatta o'zi ulab tapmasa da ul bidatni hatta ul bidatni ul o'zi ulab tapmasa da. وهذه فائدة عظيمة من دين زور فائدة من دا بزجا زور فائدة لألا يقول من يقول حتى أيتوشك شش رجلان بتن أيت مسن أيتاشون رجلان أنا لم أحدث شيئا من بيت بريبر ولا بتطمادم بريبر ولا بتطمادم أيتدار بيت نبوت أطبا وضان كل عندي بيتدار بيت قايبر لاره biz bit ولا بتطمادك منه أنا kitaplarda yazılgan dip jurnallarda gazetelerde yazılgan وإنما أنا أعمل بما عمل به من qabli min o'zime haqli bo'lgan kishining ishingni ishlayman. Menga haqli kimdir ishlagan bu ishlarni men uning ortidan ishlayman deb aytadilar. Men o'zim ulab topmadim deb aytadilar senga. Naqulu lahu biz aytamiz u kishiga hatta wa in ahdathahu wa amila bihi man kanu qablak hatta senga haqli kimdir ulab topgan hamani ishlagan bo'lsa da فما دام بدعة فلا يجوز لك أن تعمل به. ول بدعة بالغش سينا يرامي ولش نشلريا أي حتى سينا لولاب طابب أنا إشلاسلر حتى مليون لان كشلاسدا لكن ول بدعة بالبتراي كان ول بدعة كان سينا يرامي ولش نشلريا من لان كشلاسن أول شهر إشلاسن أي من ده سينا دليل يوك سين يرامي سنالرغا. فإن قال أغرد مضي سنيتسا إنما تقع المسؤولية على من ابتدعها. من ده بتغيب يوق غيب كم ده كم أولاب طبطة من أقول مين مشين كترشك دي بيتلر ما دي سنيتو شلر بار أيه مين بتبو بداتن أولاب طبمادم بوش أولاب طبمادم من مين مشين أي مين بوش نشلي ما غير هاي مين غناخمنا أولوزك كترشك كم أولاب طبا منه bütün cevaplık onun üstünde, benim üstte tuğul debeyte. Nakulu lahu biz aytamiz el-mas'uliyetu ala men ibteda'aha ve ala men amila biha. Cevaplık şu bidatı için cevap veruvchi kişisi kim ulab tabavlanı bir hem kim ulanı işlevchi kishiga da gunohsi ham biyrak da ulab tabuvchi kishiga kim ulab tabaykan onu endi qat ana gunohsi ona kim ishlaykan onun o'zi ishini
гынахсы языла. Ликаули саллаллаху алейхи вассалам, пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи вассаламның сүзе дәлил булып тора. Ман амила амалан лейса алейхи амруна, кемдә кем бер гамәл кыла икән, һәм аның эшләгән эше безнең динебездә юк икән. Ва анта манхиюн анил амали бил бид'a. Син тыелгансың бидат эшләрен эшләүдән. Син тыелгансың, Алла Тәгалә тыйды сиңа ул бидат эшләрен эшләүне. وتعرف أنهم منهيون عما يبتدعوه. 50 беләсең, алар да ул кешеләр дә бит, ул кешеләр тыелганнар, ул бидатны эшләүдә. فكيف تطاوعهم وتعمل بعملهم. Һәм шушыннан соң, ничек син аларга буйсына аласың? Шуннан соң, ничек син аларның бидат эшләрен эшли аласың? Күрәсең, син беләсең, сиңа тыелган ул бидат эшләргә. Син беләсең, аларга да тыелган ул бидатны эшләргә. Шуңа карамаса, ничек син аларга буйсына аласың? Ничек? Шейх монда сорап бирә шулай. فهذه فائدة رواية الثانية. شايترب икенче риваятның файдасы шушында. أن العمل ببدع هو في ذاته ابتداع. Менә бидатларны эшләү ул инде үзенең затында, үзенең хәлендә үк инде ул яңалык кертү. Үзенең эшендә үк. Хәтта син уйлап тапмасаң да, ләкин уйлап тапкан кешеләрнең бидатларын эшләвендә, менә бу инде ул үзе бидатны эшләүлек була. Ул үзе бидат эшләүлек була, бидатны таратулык була. وإن لم يحدثها العامل حتى эшләүче кеше аны уйлап тапмаса да, وإنما أحدثها غيره حتى башка кеше уйлап тапса да.